Dobar dan dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu Zakuvaj kuhinju. Danas pripremamo takozvanu čašu zdravlja, tako sam ja nazvao ovaj miks. Isiječemo mladu pšenicu koju smo posadili 7 do 10 dana prije korištenja. Pšenicu posadimo u malo zemlje, držimo na toplom i svaki dan pomalo zalijevamo. Nakon 7 do 10 dana pšenica je spremna za korištenje. Pšenicu iseckamo i stavimo u blender. Dodamo malo vode, otprilike 1 do 2 decilitra vode. I dobro izblendamo da usitnimo i isiječemo sva vlakna iz pšenice. U posudicu za kocke leda sipamo sok od pšenice. Ovako pripremljen sok od pšenice stavimo u zamrzivač, ostavimo da se zaledi i zatim koristimo po potrebi. Sada pripremamo drugi miks. Drugi miks pripremamo od kombinacije voća i povrća. Đumbir ogulimo uz pomoć kašičice ili uz pomoć guljača za povrće. Veoma je bitno da sok ne cijedimo kroz cjediljku, da ostanu sva vlakna u njemu, zato što su ta vlakna izuzetno dobra i pogodna za naš probavni sistem. Ono što je također bitno kada siječemo đumbir, nemojte da ga siječete uzduž, nego ga isijecite poprijeko, da isiječete sva ta tvrda vlakna koja đumbir sadrži. Isjeckajte oguljenu mrkvu. Sve povrće i voće koje iseckamo stavljamo u blender. Jabuku dobro operemo, nema potrebe da je gulimo zato što kora sadrži mnogo vitamina i minerala. Zatim ogulimo i iseckamo naranđu. I odcijedimo sok od limuna. Inače limun uvijek cijedim kroz ruke, kroz prste, na taj način hvatam košpe da ne odu u blender ili u salatu. Sve dobro izmiksamo, dodamo naravno 1 do 2 decilitra vode i sve dobro izmiksamo. Sok sipamo u posudicu za kocke leda i zatim ovaj sok stavimo u zamrzivač da se zaledi. Svaki dan uzimamo po 1 ili 2 kockice soka od pšenice, soka od miksa povrća, dodamo 1 kašičicu meda, dobro izmiješamo da se rastopi i uživamo u ovom napitku koji je izuzetno bogat sa vlaknima, izuzetno bogat sa vitaminima i mineralima. Ovaj recept je pogodan za sve ljude, kako one sa slabim imunitetom, tako i one sa dobrim zdravstvenim stanjem. Uživajte!